Predstavljam prvo borca u plavom kutu. 20 godina, visina 180 cm, službena kilaža 77,6 kg. Iz Hrvatske, iz UFK Novi Zagreb tima dolazi Enis Mučaj. A njegov protivnik večeras u crvenom kutu, 23 godine, visina 180 cm, službena kilaža 77,3 kg. Iz Crne Gore, iz Bushido MMA tima dolazi Aleksandar Mihajlović. Molimo borce u centar oktogona. Borci, pravila znate. Cijelo vrijeme pratite moje upute. Kad kažem stop, onda je stop. Dodirnite rukavice svaki u svoj kut. Prva runda. Sve je jasno. Znaju se dobro pravila. Vidjet ćemo hoće li Enis fino na bicikl i raditi ono taktiku ili će možda promijeniti ovaj puta. Ja mislim da ćemo gledati istu taktiku Muča, jer isti stil protivnika mu je jednostavno. Puno cimanja, prednji direkt, na kraju udarac se svojega treba držati. Kretat se. Dobar sad high kick Mihajlovića. Prošlo je to onako djelomično preko bloka. Sad jedan front kick je bio, čini mi se onak malo blizu one. Siva zona je bila. Ja bih rekao čak crna ova. Dobar middle kick. Ali odmah Enis vraća. Crna zona. Da, meni je to crna zona kad dobijem u to mjesto. Jak i tebi siva, super. I evo vidimo sad Mučija tu agresivno odvajanje iz klinča traži. Sada je završio u skremblu gornji. Opa. Ovo je scenarij koji nismo očekivali. Da vidimo sada kako Aleksandar radi s leđa. I to je ono što svi stand-uperi večeras trebaju naučiti od Mučaja. Kada završiš protiv greplera u klinču, agresivno odvajanje moraš tražiti. Odmah, a ne kada vas pozicionira na parteru, onda je prekasno. I upravo zbog toga, evo, Mučaj je sad u skremblu završio gornji na parteru. I sad može birati, ako se osjeća tu ugrožen, jednostavno će se dići i tražit će reset u stojci. Vidimo aktivan dosta gard Mihajlovića. Da zna raditi s leđa. Da, otvorio je. Evo vidimo sada radi kukovima. I evo, to je to. Da, Enis se čupa van. To je to, evo, Mučaj je sad osjetio se ugrožen i jednostavno se digao u stojku. I sada krećemo opet tu sa distance. Još nismo vidjeli neki konkretni napad Mučaja. Još on tu osjeća malo distancu i tajming. Ne želi se zaletavati. Jer zaletavanje protiv takvog protivnika u početku borbe znači da ćemo mući pod kukove i pozicionirati vas na parteru. Da, ali je bio krasan prednji direkt Mihajlovića. Evo sada mijenja gard. Krasan lijevi, to jest, da, lijevi je bio koji je pogodio. Fini kroše je bacio, iznenadio malo Mučaja. Nije to bilo ništa prestrašno da bi ga uzdrmalo, ali je pokazao da ima tu isto finu tehniku. A i prilika je tu sad Mihajlović, on može sad tu pogoditi koji puta iz stojke, baš zato jer Mučaj je orijentiran sad na to hrvanje. On je sad anti-hrvački fokusiran da ga Mihajlović ne sruši i sad je prilika Mihajlovića da malo tu iscima i dobar lijevi kroše sad Mučaj pogađa. Da ga iscima i da proba pogoditi koji udarac u stojci. Tako je, jer Mihajlović dosta široko i nisko ruke drži. Primijetit ćete kao da je stalno spreman da će Mučaj ići na rušenje. Dobar desni direkt. Da. Da, dosta široka baza Mihajlovića. Dobar desni sad. Dobar. Overhand uzdrmao je sad Mučaja. Iskorištava to da dobije gornju poziciju na parteru i odmah je prekoračio u mount. Kvalitetan grappling Mihajlovića. Dobar lakat. Za sad je Mučaj uspio se rekuperirati, uspio se vratiti u gard. Na vrijeme opet Mučaj se vratio tu u gard. Bio je na trenutak Mihajlović u mountu. Da, evo ga sada u polugardu. Pokušava u mount za sada. Dobro blokira, to je Mučaj i da li će se okrenuti? Je! Uspio to skremblati, ali može sad doći. Odličan skrembl sad Mučaja. Odličan skrembl i digao se parter. To je tako se treba boriti kao stand-upper protiv greplera.
Ali Mihajlović, Mihajlović, vrlo jak fizički, Je. impozantna ovako figura. I odlično je pogodio onim desnim. Sad opet dobra tu izmjena. Odlično je pogodio onaj desni overhead. Uzdrmao je Mučaja bio. To je ono što smo rekli. Iznenadio ga je u stojci. Da, evo 40 sekundi do kraja. Mihajlović sada je primio jedan. Kroše. Brze ruke ima Mučaj. Ima baca te široke, da. Ovo je bilo krasno. Promjena kuta Mihajlovića tu. Krasno je na single leg otišao na jednu nogu i okrenuo ovo. Ušao ponovo u polugard. Odlično. Mučaj bi ovo obranio da je ostao frontalno Mihajlović, ali Mihajlović je sjajno promijenio kut. Ono bi rekli bi američki Hrvači cut the corner. Stalno se to deru. I evo odmah u mountu. U mountu sreća za Mučaja da je 10 sekundi do kraja. Tu sada kontrolira Aleksandra, pokušava desnim laktom. Da, promašio je, evo sada jedan udarac, ali je kraj, gotova je runda. Idemo u drugu. Jako kvalitetan grepler Mihajlović. Super tranzicija na parteru ima. Lagano je tu prošao u mount. Dobar, stvarno dobar kvalitetan grepler. Prva runda za njega, nema dvojbe. Možda je najaktivniji grepler kojeg smo gledali. Znači, ne fokusira se toliko na pozicioniranje kao na primjer što smo gledali Rusi Mineva i Jurakića. Stvarno brze tranzicije radi na parteru, stalno traži dominantnu poziciju. Ne zadovoljava se gardom i polugardom, odmah traži prolazak u side ili u mount. Baš kvalitetan, aktivan grepler. Da, a preživljava u stojci. Dobro i stojku da, radi. Baca dobro, taj zadnji teški kroše. Dobro je pogodio, uzdrvao je u jednom trenutku Mučaja. Mučaj ima brže ruke, onako opuštenije, ali Mihajlović je baca tvrdo i nije da je izgubljen u stojci. Opušten je i ne forsira parter, zato je dobio na kraja rušenje. Jer ga nije isforsirao, nego je čekao pravi trenutak. I promijenio je odlično kut. Sada malo s prevelike distance pokušaj golog high kicka. To je Mučaj lagano. Da, odmah je vidio to i eskivirao je. Dobar sad middle kick i odmah u double leg Mihajlović, ali Mučaj odličan sprawl. Opet je dobro reagirao, agresivan scramble. I dobar low kick sad. Da, ali to je čekirao je Mihajlović to bez problema. Taman mi je tu bio sudac, nisam dobro vidio. Je, iščekirao je. Valjda mi vjeruješ, ja se nadam. Vjerujem ti. Dobro to sve blokira Mihajlović. Mučaj traži kut, traži neku varijantu. Za sada, na njegovu žalost, je ne nalazi. Dobro cima, Mučaj samo treba malo se treba ipak otvoriti. Treba probati možda direktno u tijelo i onda dodat na glavu. Da, slažem se, to bi bilo dobro. Probati uppercut, evo pokušava ponovo taj desni kroše. Aleksandar ide. Dobro sad brani rušenje. Zavukao je taj underhook, napravio je pivot. Dobar lijevi kroše. Lijevi kroše je odličan, nema Mučaj. Baš opušten i precizan. Da, pogledaj malo. Aleksandar uopće ne gleda direktno u oči Mučaja, nego gleda upravo to. Gleda stalno kukove, gleda noge. Ali sada je Mučaj počeo to defenzivno sjajno braniti te pokušaje rušenja Mihajlovića. Mihajlović malo možda sad forsira to rušenje previše, nepripremljeno. I sva 3 puta je dosta lagano Mučaj to obranio. Dobro sad krošeji tu. I to bi sad trebao Mučaj nastaviti. I dobar desni direkt sad. Sada leteći koljeno jedno Mihajlovića. Ne smije biti leđima na ogradi Mučaj. Dobar opet ulazak u double leg, duboko pod kukove, zakopčao je ruke, rušenje će dobiti to je bilo jasno. I sada problemi će biti tu za Mučaja jer Mihajlović opet dobiva mount, ali evo uspije vratiti polugard. Sad treba opet Mučaj tražiti, kada Mihajlović traži sad tranziciju u side ili u mount, onda treba Mučaj agresivno eksplodirati kukovima i probati se dići na noge. Jer ako ga pusti u dominantnu poziciju, neće to biti dobro za njega. Mihajlović ima odlične laktove iz gornje pozicije. Evo ga u mountu.
Evo ga u mountu, ovo je problem za Mučaja, sada okreće i Ali leđa. evo, odlično skremblao. Ovo je sjajno Okrenuo je leđa napravio. odmah u kornjaču uz kavez. Ali Ali pogledajte opet Mihajlovića. to Uzima super. kao Dagestanac opet, Super ono, ko je Islam to. Mahačev. Odlično, Oba odlično. dvije noge Da, i ruši na leđa. da. Odmah si ga je privukao, da. I sad visoki mount Mihajlovića opet. Puno je još, 2 minute do kraja, sada idu ovi desni čekići. Dobra sad pozicija Mihajlovića, visoko je sad tu. Istegnuo ga je, rastegnuo ga je, sada će proći 100%, evo gura desnu ruku. Ne vidimo dobro Da, sad da, iz ove ide pozicije, na koliko je to završetak. duboko. Da, Izgleda da je ne znam, ušlo. a meni se čini da je Da, ovo, to ušlo je je to, to, to ušlo je je to, to, gotovo je to to. je to, to je prekid. Sjajno, još jednom sjajna predstava Mihajlovića. Izvrsno. Kvalitetan, odličan grepler. Dobro je Mučaj u prvom dijelu druge runde se borio, branio ta rušenja. Izgleda da je uspio naći mjeru što se tiče obrane rušenja Mihajlovića, ali Mihajlović ga je uspio pozicionirati. Idem ga nešto pitati. Molim te lijepo, odradi taj intervju. Da čujemo sad proglašenje pobjednika i kratki intervju. 1, 2. 1, 2. Jedan, dva. U petoj borbi večeri, gušenjem u drugoj rundi, slavio je borac iz crvenog kuta, Aleksandar Mihajlović.